Kalflava malo le soifua o talafou le radio Samoa mai Australia. Ua fola le whainga malo le leiba, le tasi le piriona e wha mautu wai rail corridors, i le vāo le malaiwa lele le tu isauti sisifo sini, ma le malaiwa lele sisifo o le aai. Ta ua le so a whai a tuatu lai mai le leiba i le palota na winga, le a wha matu uloa le vai ngā tupe wha taunu wai se a fuafuanga. O corridors i o le a koneti ai i a Leppington, Bradfield ma whaitua Macarthur, ma le malaiwa le fau o fausia le timinei, ma le a le whao ngā ina le tupe le fausia o seisi leina fau o unanga tau train, pe tai o le a whao ngā e whao mautu wai se whanua, ma fuafuanga mō seisi leina fau le lumanai. Pai mai le pāre mea o le wha moe o lea inivesi o le awhisoasoani le whaia o se rail loop, wha ta milo i a sini e koneti ai le a ai mamalaiwa lele. Ua whaatino nei vaenga whai u mo le whaia o le whai unga le whainga maloa Queenslandi e whaatatau le mata upu pe fausia seisi Stadium 4 mo ta alonga le rua whetau sururua ne tani maloa i Brisbane i le Olimpeka. Na ua mai atu ina ane le ripoti whai u mai asia singa sa whaia i no fuanga e whao ngā. O le ripoti lau o whautua ina i le fausia o le Victoria Park e whaima no fuanga fau o le Olimpeka po le Olympic Stadium. O le whai unga sa whai loa ane le whainga malo i le tolu vai asu taruai ma whai ai loa ma whetu na inga e meise o le iptia fo i le ngai yoyo i lātou e te i le manatu lea o le fausia o se Stadium o le Olimpeka i lunga o Victoria Park. Pai loa e le ala taiva o lātou maua whaamtaranga, lo i eise fuafuanga e whaase ane le Athletes Village, mai Hamilton a ngā i Bowen Hills, ma whai ai ma seisi precinct i fau i talane o le Brisbane Showgrounds. Whaataria la se whai unga le a whaia le whainga malo i le neima ta upu. O se ngasa mai Australia le urua i tangata wa te aitua mai le wharamai, ma se whatu whaapipi po le artificial heart. Whai mai o lea li e mai New South Wales pe a mara fast food tau sanga le matua, sa whaiaro na tautonga e ono i tūrai le St. Vincent's Hospital i Sydney. Te re vai aso na tau fia i le ICU i na ua mai a toai ma le teimi sa mata i tui nai e fō mai, ma te ai loa i tua le masina na te nei. Whai loa le fatu whai lea sa whao ngā i le titanium, ma le wha moe whesosoani le ngase, a o whaatari ai se tō tonga po o whaapea e awano ane, ia ma o whai loa i lātou sa ngā rurue le nei fuafuanga, o se urua i teimi leo o mawhai ei o na whaatino le atulanga. O le wha le tonu i le fatu e mariri waitanga ta Australia, toi titi lima afe i le tausanga. E tō ruata mai taiwa mōria i le whasioti tangata pa i valea, i le mai au le whana wai o se pepe i se whale i le tui mātu i se sifo Coffs Harbour i New South Wales i nei tausanga watona i atu. Whai roi ripoti le ala taiwa i le so, wala wane le whasosoani whaavawe le whale lea i a September lua lua, ina ua whale tonu se pepe na whana wai le whale se i turou. Tau mawhaitong fitinga paramedics i le pepe ma aveane i le waalele le whanamai, pei taina umailo na ola mulimuli ane. O le aso spurtasi o whepua i le tausanga neina pu e leo ta mai tai e whaspurtasi tausanga leisi, ma leisi e 5 sa furtasi tausanga le matua, ma mōria umai i la ua le whasioti tangata pai balea. Na toi te tala i tua ma tutura i ai le asona nafi le whaamsinonga, ma ua whaelo i ripote leo e o wheta ua ina o le tamaitai le whaspurtasi tausanga o se whaatosanga ai le West Alaina, ai le foini to mai whaafo mai o le isi e 5 sutasi tausanga, pei tai sa o la whaatino pea le whaafana wina o se pepelea i lea whale ia ma ua talia nei la se unga i le whaamsinonga. Taramun muri, wa iei li poti wata wai o le ato e si itia fo i le tau le ele tise i nisi vaenga o le atunuu. Ma o whairo i se ripoti le soma le ABC o se whai unga whataitai o whaia o rumana iai le whainga pālota o whautua i nai le Australian Energy Regulator le AER le whaia o le si tanga i le tele o stete o Australia. Whairo le ofisa sirio le AER Claire Savage o lo oiloa le ofisa le afianga o le whai unga i ainga ma o lato whaia lea whautuanga ia wha mautinoa e talawhea ngai ma mawhaia na ngā whatia ia tau ua whautuaina. Oro ia isi masalonga i uina toe wha popo le malo le umi po se isi tausanga atoa o le whesosoani e ta i toru se lau lea maua e ainga e whesosoani ai i pili e tutongi ai le tise.
Tala ia nao le Radio Samoa mo le nei fo iaso manuia ngā renga o whenga ia. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Kia ora, talofa lava, ni hao. Celebrate Auckland's vibrant cultures at World of Cultures Festival. Enjoy more than 130 free or low-cost events on offer across the region. Search World of Cultures for details. Presented by Auckland Council. Talofa lava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā wale lauiloa o le Car for You. A whai lava ta sa ili sa tā wale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fsoswani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fsoswani. Talofa lava Samoa o a foi le nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Kreisa Front Manrewa, pe faso tai mai le mato telefoni, over te lau lolo a fitu Faiva na walu, pa fisili mo en po alofa. So fase fua. Ele whaingo fia le soifo ian tō whanau ia onga ona o le taunga tau le soifo ngā wai nei. Ai o te pera ina ele Digicel te whaapitoa e te ono marumalo ai I whailonga ta I 5 se lau tala cash e se fulu e se ina yaso for Waylay te tasi e 5 whailonga ta I 5 se lau tala mo risila 5 whailonga ta I 5 se lau tala mo au se talia la fone lonsa top up lusu tala pe siniatu mo soga varoa I te ono marumalo ai e te anga wa fo ipe a whaongale au nanga le ClickX e lafo ai le sele ni I le MyCash ale Digicel I Samoa fiti tonga mavaruatu ia inga o le rei whaapitoa mo nisi whaamtalanga asiasiane I le digicelpacific.com Sekia Digicel Tasi limoi votu amo Tasile nei o langa a ole nei ua vala au ina oe e o valota ua leo mamoe usue fo ia tumaletani mana tua a inga o lo faatali ua vala au ina ne o ele tupu I le langi o la upenina o la upele tasi Amaoni Faatinga ina pua ngase iyo o ileoti No foitunga mau o tatou tino e oli Fetau ile langi o lo o ia lo tanu Tumaletani mana tua a inga o lo faatali ua vala au ina ne o ele tupu I le langi o la upenina o la upele tasi
pefea na ngalo atu oi leva ai Samoa o le penina o te fia i ai O solela susulu mai ma o mana tua ai La u Samoa le nuku o te nofo ai E wha pefea na ngalo atu oi leva ai Samoa o le penina o te fia i ai Ya, talo fa lama po ia mawalunga o le whaafonga tāpua i ai mai se fo i o le sila mai moa. A Samoa le atunu pele i le nei a wauli o le aso tofi o le whaatawhiti o ngā luenga sa whenga iai ia mai le amatanga o le nei fo i vai aso a songa fuose i o mai i le aso a le nafi ma le aso whaatawhiti o ngā luenga. Ma lolo so i fumanuia, ma lolo fo i le rangi matafi, a moe sāmanuia le tai au fou i na ua ala whai fo i whanunga le lei, ia mga ngae ia le la, ia maala usu fo i te ute ma Faiva alo filima e pei o na masani ai, o whaasonga nā o le tai au, se ia o mai i le auli, ia ma le fo u tātou tū la lata, i na ngā ngai fo Faiva, ngā ngai fo i ma le nā, wewa vai o tu i o tuol na leo la amata, the beautiful sunset, Ia, malo a fua ai lau maua. A tai le tua, sula lona alofa mlona anga le lei. A whai o na tātou toe wheloa i lumo le nu, ua leo tua le nu. Wheloa i fo i pu e o manu, ua leo pu e o mala. E ui lava fo i na whaalongo ina le leo i rama. Ma le tangi tui, ma le tangi au we. Ia ona o le wala upa ia le tua inisi o ainga. O maamfutanga, ia whapea fo i whalapa. Tonga ma e ka le sia. Ia ai tātou te loto tele ma whaatuatua i le tua ua umono ia whaata oto ia le ata o le whaalotanga mō oe ma umala au vaenga i nā mai lo waso nā mai lau ngā ruenga le nei aso ia ma ua tūla lata fo i e manaba ngā ruenga mana tua fo i sa ila research sa au whaamtalai nā tua tangata ta mai e la tu te lo le lei ai tu la ma teimi le aso e tele ina la ve ai tangata i tonu o masini e whao ngai whale whainga luenga o whale ngau si mea ia ona ua le tu au lafo e muli muli tai i meo o whaatorunga ma tu la whono le saung le mu health safety rules within the environment the working conditions working environment o tātou le popole e o tuli le vai o le wati. Ai ngalo e a te oe, e ma ai o meo whiriwhiri nā, o lai le masini fo le. Ia ma leisi le nā o le mea, tā ua tele. Whai tau ma mala malama i lau tiu te malau matawha i oi, nā watuai oe te ngarua i o le whalwhenga luenga. Ngā waku oe ke e se lau ngā luenga e whai ele o se ingsingia. Ai avakua ke ua pele le afo le afio le o le masingi le ai e kango fua oi le afio le masingi e kango ku e aku ai ai vili ai maro lima koso koi ma oi vili koi maro faka maro nku fa koi fo langa e me fa le lave mata utia so that's why it is very important that you read your job description fa tau le le o au tiu te tau na whai na haia atu oi oe ma whawhinga ruenga oe ele company. Au e te whai a fua le ngā ruenga leisi tangata. Au o le mele na e tupu ai. Ia o lou la vea ai. Ia o lou le tango. E vili le insinia. O la e so se whawhinga ruenga ai o bio stand-by engineers. That stand-by electricians. Ia kango kulisi me ai si paka ai. Ia le nā. A tulou le tā whatolu o le tātou vānu nofo Samoa. Pa ia ma mamalu wha le malo. Pa ia foi ma mamalu wha le atunu. Ia matua le tuu ma mawalunga sa vi ingo le atua. E mamoli e ana au auna. Totofi i whata whai taulanga e fia. Ia le ngata foi le nā. Ia.
o le au whai te talo e pe o ne iai ia o tātou te māmtina mātutua tu a sinsina o le atunu, ba lo le tapuai, ngā lo fo i le pō le whala, ia mautou te talo ina ia manuia i mātou nei. O alo matama whanau a Samoa, ia o lo o ngā lulue, pō whea lava le ngā ruenga o lo o lātou. Tautua iai o le mea sili le nā ona tāua. Ai, o le ua whaato a se fulumane 5 minuti o te aidei ia le tū lai wha. Ora iei le wha buimboe, o lo e a boa se avano e tala noa e fwoi ma le sunga ia Matt Luatua, o ia le nā, ia o lo o ngadua le whalapu pitonga ua whaingo i nā. Advice for life. Advice for life. Ia, o whautuanga le lei e tu i nā tu mō le manuia i leo langa atoa. Ia, a wāmea nei o pisinisi. Ia, o le whaia fwoi o ni a tātou māwaenga. The will. Māwaenga tustusia. O māwaenga tausi. Wha le soifua nei e pe o nei ai le pui o e malau ngā luenga. O e malau tupe maua. O e malau soifua māloloina. Ia mani mea o ni whaalawe o no tūrai mai. Whaamuta whaavose i elau mālos. E te le toi mwhaiuna e toi whai ngā ruenga. Alo i elau māwaenga tausi. Le sa tongi e lau principle i po lau policy foi. O le a tali mai i aso whaingata. Mau aisi na whaseleni. Tausi ai. Ia oi male ai. Ngā pāwhai o le mwhaiuna e toi whai ngā ruenga. A tātou wola ailas tātou pese lea. Ia, e whaamanuia atu mai i le au whaingaruenga atoa rawa. Whaingaruenga i le pisinisi o tutonu o ofisa. Whapena fo i whaatoanga o whalenga o si mea. O le au whaiaonga, o leo. O whai le ngātai whale. O whai i le vāni moni mo. Ia, ma whaiva fo i e whai le tua vau. Ia, po o te le whaatoanga ma le talanoa. Ia. Tātou wō, tāle pese lea fwoi mai, whaamamoe lo manuia oe, ia, whaamanuia tui fwoi ma whaatalo whātu i lunga le tātou apio fōlinga, our Facebook page and also our YouTube channel. Press the like button, share and love it and even subscribe to it. We'll be back with Matt Luatua.
Ya le na fa fianga ba swao Felice Mikael sua Mikael swao ile nei foi vai ngole o nanga mle tutua fa no fo fi malia ya ai mai se le bo mori tua yo le fa malo ma le fa fta ya to umolava o le foi ngal wenga yo o le ala vole to ngal wenga ya ai mai se fo yo tutu me foi volo finga ya ya fa malo I yo to foi valo filiba ile nei aso o le ua mafuta mo le sunga ya Matt Luatua stasi fo yo paanga to tino ale si fongo Samoa me se lava fo ya te neile ato se vea ma le tato por Colombia le nga Gagaifo Faiva le tudo ya ma le tano ava ya storai patalo fatu Matt ma lo so fo mnuia fa mo mo lo mnuia oe ya me se fo inga wenga sa fenga yai le so talo fa lava Malo sui fu manguia lo fiango savea ma lo lava kai lava mo lava ngoa le nge piaf ma te no fie ile tu me uma tai lava ya malo fa ftai ile tu o le o tato e fe loai ya ai na mai le amatango lo vaiaso ya fa pena fo ia frono tanga bombe o lo masani ai la o fionga ia mal so ta inga mo tato tangata o lo masani ona telefoni atu ma fia talando ma fasilia tu fo ia te oi lo via ko I ma ngai vai aso bisi fo le aso ko kele ka vili mai manga mi e ka kala maka upule le life insurance ma le funeral insurance ma le pui le kokongi le income protection po le medical insurance o se mea bisi al ke fungi vili aso uma so ma ngai a vile tua fia au e fisu soangi ka mai siaka ko e kungu Samoa ile maka upule le sili fie de le ya ka ko de o le almere o le life insurance so it keeps me busy for time malo o le ale ta o le fio se be se Willy ia po le fio fo se mavaenga fo le ile tu la fono ia mai ai ma le policy ni na ia po mavaenga ia mavaenga tu po mavaenga tu sia ile o langa o le tangata o le ase taltonunga le tāua le vaenga. Ma e fasili save e tāua te le mele le ma vaenga o le ngui. Ingu sila le statistics ngā whaali mai le si kausanga. Ngā le 5% o ngaka I mai seka koe kungu unu sila. Lei ai le ma vaenga le will. Ngā le 5%. It's a very small number o ngaka ngu sila lei ai le will. Olanga winga I say life insurance kupu se fala valava ka ngaka e maliu ia e vili mele a inga fele claim mi claim makule le kupe de life insurance le olanga ka ngaka o maliu e le fa kali mi fa kali e hitia ko le kaska usanga isi cases e ko gigi lua ka usanga ai le vai kupe because le se ma vaenga le se will. So ola priority e fa educate ka ko Samoa o le melo le will ka ua le will because e kele ka ko le city feel will vai ngai nga vai aso le sfulu nga ka walu e vai for insurance life insurance no one had a will no va vesilia e so will me le o la ngabia pa fa mala ia la ko le winga le melo le will because it's very taua because kupu lo se me yala kupu yala go and then kalo faile ainga will be waiting for a long time and so very taua to have a will in case of death maliu and then it speed up the process because aliasi will alu from a single the investigation it goes through le upule called probate ke le upu Samoa upule probate but alu through the from a single and then e kango lo from a single the courts decide okay o maliu le kangaka le o aire ainga lei lei survive le ile who can we pay this lo se la wafe life insurance to le kinga le kama le kali po le fifinge le the wife the kolua so they decide o ai ko konge ku pelea and so a faile mavaenga then you decide because the next courts of might kin, decide, next of kin, because otherwise the courts will decide, but that might not be the kangaka you might not want the money to go to your brother or your cousin. If so it's a le will, le mavaenga.
Ma dia la ba lo fa tai tau te o le winga le upuna na o le probate. Probate. O le fautautanga a le whamsinonga. A wa fo i o le mele la tupu nei. A o le ICC sai ni lunga po i le recipient. Po o le afo le vai na o lau ma vaenga le na fai. Pe ma vai lau whanau, po lau to lua, po lau uso, po lau to fine. O me umalewa na e consider the court. Ia, ona whai eila, ele o le whai unga. Ia, o le mea whai la le tau ai a Matt. Whautua i nai le atunu, a whai la wili. Ia i loa i ngō tangata ia o le a whai ia vai vaenga o whaamurianga oni au a seta, ia po oni mea o le a totoe mai i sau whaaputu ngā tupe sa iai, ia o loo e soifua i le nawa i tau. Yes. Hello, and so, what are the pros and cons of transferring your existing insurance with another provider? Whapela lea wa mafau fau. Oi, pea wa e whaitau atu le se policy a sesi service provider, sesi company for le insure. E mana i atu, pe tau whiololo atu, ma tau ngawhia. E whaafewhea o le ale le lei, a le afo i ni tūlanga whale tonu o le sui ai o company e te tauta ngalue. Ia, ia, e kere kangaka ka koe kongu vili mai, e mga umia e la kua u e vai la ko e check the policy ngai walu lunga de kau sanga uma, le sifi finge a ko le spul kau sanga ngai langa life insurance. Nga maka nga le limas fuluka la le fortnight. Au now, walu lunga le kukiki fast se lau limas fuluka la le fortnight. So wule mawhenga affording le insurance. Mga me sifi finge e la kua e take over the policy to see what I can do because makauri for I look after 5 insurance companies. And so if I'm happy to do that. But one mea, I need to see the policy. Because I need to see if there was any exclusions or price loading on the policy. Because if it was taken out years ago, when they started that policy, and Mankofu at that time they were younger, they were healthy. So if I switch it now, they're older, and then it'll be too difficult to switch it because they stick with the old policy, which was cheaper. So I'm lucky we didn't switch it a few weeks ago because so he had a maifaku and he switched the policy to a new one. But because he had a maifaku, I said to him, Suli, it's better to stay there because if I switch you, they're going to put exclusions on the maifaku, and so Silianga, just stay there where you are. Or how about downsizing the policy? And downsize the policy because it's gone up too much. Reduce the cover, but all cancel. Because they can't all the cover. Downsize it, reduce it. But Silianga stay with that insurance company because it's too late now because and so that's the pros and cons of cancelling existing cover and switching to new cover. And so that's very tough. Well, just to be careful on me looking at switching it if the old cover was a good cover. You know what I mean? But it's our way. Reduce the cover. Downsize it. I will cancel, and but it's good for me to have a look at the whole thing. Very tough. O tātala noa ai o whaafonga mai fo i le atunu i le nei teimi fo i o le auri i le tātala noanga masani nei e le whaamalua tu tāle whenua i le asonga fua. Ai, in whai peona tu i nātu le tātala numero nei Samoa o tau whaafonga mai le tā ua tele o mata upu e winga i le insurance or the income protection whapena fo i le whaia o sau māwaenga. O le telefoni le nei le sunga Matt lua tua e te wala au iai. O lua fitu, valu toluiva, tasi fitu, tasi wha. O lua fitu, valu toluiva, tasi fitu, tasi wha. Ia po leisi telefoni o le o lima o valu, wha o wha wha. Ia,
Ala le tāua Matt. Pole e se senga fo I o le mortgage repayment insurance. Te mpole le mokesi o lau fale. Ia whapea ai fo I ma le tāua te le pui o lau tupe maua. Income protection plan. Ia. E tāua, e mo ia e tāua le pauf. Ia. A fai le client le ai la ko mokesi. Ale kun kongin mo kesi masinga I le bank. E manga umia e protect la ko income ke o ka ofile income ke o mai ke o la vea a kole o masinga le mafanga fanga wenga ya just to pui the mo kesi. So o le fisili si clients which one is more taua? Mortgage protection or income protection? Kali kai uma is both important. Yeah. But it's good to remember the benefit of both. So the mortgage protection, if you can't work for more than 4 weeks or 8 weeks, is your mortgage amount. It just pays your mortgage every month until you will go for you know you're getting better, and then you take over. The good thing about mortgage protection, and you offer kasikausanga, and then ACC say, yeah, we can kokongi low income, lo kokongi valu percent, we can cover your kokongi. If ACC kokongi you for the whole year, like off work oi wala vea. Yeah, kango foi oi vidi mea we claim under mortgage protection, and then kango lole mortgage protection cover kokongi for lo mokesi on top of ACC. So that's the benefit of mortgage protection. It works with ACC as well. But if you choose income protection, if I want income protection is better than mortgage protection because because my income is pretty big. So then if you choose income protection, yeah, so lo ACC for my lo claim we're going to kokongi valusul pesenge lo kokongi masinga uma kole luko sanga mo po fale o pole stay home relax, we're going to pay you your kokongi valusul pesenge ACC then really mai oya over my we met la vea u ka vale ACC's kokongi my 80% of my kokongi. Can you also pay my income protection because we ngaka set up low income protection last year? To pay my income, my income. And then, unfortunately, Kalofai, the answer is because income protection is offset with ACC. If ACC kokongi, income protection ele kokongi. If ACC says ele kaurielo claim, then income protection will pay. So ele mafanga kokongi both. But mortgage protection, it doesn't matter. Pay ACC kokongi mortgage protection. It doesn't offset with ACC. So that's the difference between mortgage repayment and income protection. And so both are very taua, both products, but just to understand silifili on the benefits of ACC versus these two. So malo. And so mangkufoi ACC doesn't kokongi for mai. So mawase cancer they off work oi fingali kolko sangaleke off work because of the cancer. Yeah, mangkufoi ACC le cover mai cancer. So you can claim on any of these two, mortgage protection, pule income protection. Pule oi which cover you want to take. And so the two products, Savia? Malo whaptai tāua. Numera sunga ya matu luatua o luafitu valu toluiva tasi fitu tasi fa. O luafitu valu toluiva tasi fitu tasi fa. Ola tau o mai le vaenga munimuni lea. Life and Trauma Policy. E mawhai o le pui ai ia tamaiti. Ia le tupulanga fua lea o le whaalangolango i le matua lea o na ia le mera. Pea te utu lai mai ia se whaalavlave o no tupu mai ai ia ni manu anga onga. Ia pe oti e fo istangata. Manga e fesiri, Savia. Manga e fesiri.
Just quickly, tala noa ngai is a high-level generic information. Ele se advice. Mga me se advice, fili mai, and we can have a meeting to go over my 6-step advice process. So, mga efficiently, because if you, the parents, mum and dad, face a life insurance policy, male trauma insurance policy, automatic e kawaka meiki under fulu ko sanga. So for example, limo whāngau under 18 e ngofur whale maoi as your children. Automatic e kawale e ka meiki life insurance because you got life insurance. And so, for example, face life insurance se lau afe. But maliu se sio ka meiki, one of your children pass away. Then because they life insurance yaoi, the makua, the parents, se lau afe. The insurance company will pay like 15,000. Some insurance company pay 15,000 for the funeral for your kameki. Some insurance company pay 20,000. If fu ale kula fongo the insurance company, but it's just a okameke free automatic cover under your own life insurance. If you take trauma insurance, that's a maikinga one like cancers and maifaku, heart attack, stroke, things like that. And in moa lore le maikinga inga lo whāngau lo ka maiki one of your children, if they get a cancer or heart attack or stroke or Parkinson's or ke le mai 50 limas full mai, then same thing. The insurance company will pay a percentage of your trauma insurance to pay out for your children. So lesi company or Astron Life, if you have 50,000 trauma insurance or 100,000, they will automatically cover your whāngau, your children, for 50,000 cover. So it's an inbuilt automatic cover for your kamaiki, pea kupuse whalawalawea oi under life insurance or critical trauma insurance. So it's a ua covers here to cover your family, your kids, while they're young. So it's very, very important. Malo, whaftai taua le tā taluanga le whafonga le tunu, mana tua numera, o lua fitu, valu tolu iwa tasi fitu, tasi whamu le sunga ya mata lua tua. Whaftai tele lava mo le teimi o tā whasoa i nei aso, au whafonga fo i le tunu, o lo whai lava tu i nātulu numera ina ia manino le ai, ai ei se whawhita auli o tu lai mai, insure, ia, whapena fo i le pui o lau tupe maua, ia, e maua le sunga ya Matt, i le oro fitu, valu tolu iwa tasi fitu, tasi wha. Thank you, Matt. Final words from you, my brother. Tai lava sa vea, moli atu whaftai, man whapmalo i lo topa ia, ma le mamalu sa mo i to whafonga i lo pokalame i le nea so, sa vea, ma lo whaftai, ma lo ronsai, ma lo tapuai, whamanuia le atua tiutu me Faiva, i le nea so. Ia, manuia fiafi sa vea, sa spilai next week. Ma lo whaftai, ia whasoi fo ia. Manuia ngā ruenga o toi, ia me se foi, ia o le anga ia tu le whai ungo le vai aso. Ia, whailoa i le lofa maleanga lei o le tua i le vaias. Fau le sunga ia Matt, lua tua i le telefoni o lua fitu valu toluiva, tasi fitu tasi wha. Ia, nena, talo whai. Ti lea i tātou uri, whi me a ti sila lai hei. 5 miliona tangata whaitau a whai o New Zealand. Yeah, mana tua na tātou o mai ai in the 1970s, 3 million. O mai le luafe, ia, wa tātou tilo atu, ia, wa wha miliona. Ia le fo o mai le tausanga, ia lau te tilo atu. Wa tūlo lata i le 5 miliona, tangata whaitaua o whai o New Zealand nei, ai na o le se 5%. Na se 5% o tangata ua whaia lātou will ia po o lātou mawaenga fo i lea tusia ma whamawina i le whamsinonga ma le ofisa o whamamunga. I le tō tele tangata ua whaia lātou insurance i le atunu o Samoa. La tātou ua tala pese vavai i foe, ia ma le tātou mānawa o ngā ruenga i le leia uli o lea so tofi, tu fa malo mal fa tai o to tute ma foi vala fli.
We're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM.
Fatro fa le lao so mo le lato fa fianga de la lao so ben by sal longa ya e fa no fo fi mali e fo I le totele o le ba malu le o finga wenga alo tato what no po fe la vale to New Zealand Day Australia Hawaii America le atu Asia le atu Europa ai mai se fo I o tato lava lau fonua I to tonu o Samoa I le manava ngā luenga wale te mi tonu ale nei. Le manava ngā luenga I au kilani New Zealand. O le tātou te aso whaatasi, taimi whaatasi. Ia malu tātou atunu pele I Samoa. Nā lole ngā lue, ia, mā loa fo I le whaatotoa I tiute ma Faiva alo flima. E peo na ngā pati ai I le so. Whatalo whapitoa I lunga le tātou apia fōringa. Facebook page. Ma le tātou YouTube channel. Amo lo manuia o tau umole au tustusi. Ia wā au tilo nei fo I winga mami o ngā tangata. O lau tustusi e te loe fo I e te whaitau I winga o upo o tangata. Ia o lātou la fonga ma mea whapena. E te mana malama lelei ai I le koe ngā kinkangaka ma le wharikangaka. Po whelea o ngana o ngai a oini
ni a inga o mai ai, a ni mātua fo i tupunga mai ai, ma whaavai ai o lātou rapenkanga ka loloku pe le loloku. When you're able to analyze somebody's writing and somebody's comments, you know, you can always put that into perspective and have a fair judgment of yourself, of who are these people, what kind of people are these people. Ole au tau ai ma, ole au pala wale, ole au whai upusa, ole au loto le lei, loto mamama, loto leang. E te lo o mai tustusi ngata, te lo fo tangata mali, te lo fo tangata, ole au mai sao alo na finangalo, e le tau wha leanga ai, wanting to reveal something. And I like those kind of people, but I don't mind people, fo lele, ole au pala wale, me lau fupusa. Ora ngana puama ngana meola. Ora matua maari e lava le whaitau. Ia, e o lava i ngō tangata. O tasi a whai lava ai o fake pages mea ia. O le ngō le tangata e matua, it's out of this world. Ai tu mai le ato le tangata. O le ato la piki, po le ato le pua, po le ato le maili, po le ato se isumu. Nai whapea, ai. So le kua manga i fu e mugo inga kaka whapea. E mo meo a whapusi ma a whamaile ma a whapua. Ia, e te loa lava ngana. Ia, e maari, o lau lava ai a te tau ma lau sa o tonga le nā, o lau sa o tonga le nā. Your freedom of speech, freedom of expression, but very nice, you know, to know such people like this exist. So te lolo whamna tuino lato wasoifua, i le so, whamiri atu le tua, whapopo nisi aso se tele, ma le tele o tausanga o lo mua malu manai. Ia, e soifua ai, ma whaile whingaro le tua, whaifo i malou o langa whale la lulangi nei, walanga le tātou te ore le la lulangi. Le la lulangi o pongi sāma mea whainga tā. Ai, o le whamriang whabitoa le vale nei, isi o tua whine. Ia ainga e whao Samoa. Ia lengo atoa le na ainga e whao Samoa. Ua whapupu ua mahasani e lava ia o mātou ainga ma te ngata fwoi. I le tua whine ia ina. Ia o ina la, masiona ali. E alala ma papa au i le pitanu o Hamilton i Tainui. Ia po ina fo i le atu Waikato, the Bay of Plenty. Whatalo whatu ina. Po ainga fo i e wha. Ia te oe, ia ma le whamna tuina fo i o lo wasoifua. Tu sa peo ngā whai a ngafi po kala kua ngafi. Ai ole a whaamaruwi atu peo lo tu ngane a le ato sa whea i a te oe. Ia mo mbori atu alo whaanga mo onga le lei mo oe. Ia le tua while a inga e whao Samoa la ulu. Po o ina la ulu suna. Ria tele lo wasoifua. Many more happy returns. Ia, e tu sa lava po o vala i tātou i no whanga nei. Ia, tātou te mafuta i tāru sanga. Wha mafuta fo i ilunga o upenga ta whailangi. Ia, wha pena fo i whesota inga wha nei o na pō. Telefoni, ia ma e-maili, ia wha pena fo i social media, different platforms. Ia, e whamanui atua i a te oemalo wasoifua, tu whine. Ole tamaitai, a inga e whao Samoa, ina la ulu suna. Whamanui atua i lau sa Gerard, ia whapea fo i siau lua whanau malo tuai, pui le atua. Ma ia maua nisi tau sanga stele. Olo whaanga mori pō mo oe, mai au tua ngane, ia mo uso fo i. Le mawai. La tau i Tutuila, o la tau i New Zealand, o la tau i Samoa, ia mai la tau fo i Hawaii ma Amerika. O lo whaanga mai a tū mau, o lo whaanga mai a natu, lo uso matua i a Luisa, whapea fo i a leftalenga i a Falasi i John, whapea fo i ma le uso matua i a Yvonne, o le leftalenga i a Falasi i Carl, la ulu lo o whaamuli mai ma tausi le tātou a inga i a pia, ia whapea fo i a le uso e wha le tonu, o le tamaitai o Penelope, ia malo uso
ia o wa avea nei mawhaletua o le pikopo le sunga ia Bishop tu iala sawa inaea Salt Lake City, Utah le tamaitai o Siniva ma le whanau a o nā alofa anga o my your nieces and all your nephews in Samoa, New Zealand, Australia and the United States tele lava whaamnianga mō oe ia mailo tina le tātou tina ia le tina o matua le foi le soifua lo soifua maua lona malosi le leifo i malona mafaufau le tele o taimi sa matal noai nana anti whaalave lave afamasanga poela ulu i Hawaii kahuku yeah, happy birthday my dear sister Ina and many more happy returns and I hope to catch up with you at some point when you come up to Auckland. Nga wakule sa umealo fa, ma wakula uvai ole ola. Ma la uvai a wok. Ya la tatu wo. E su e se pese. E ta mo lo utu fine. La tu wo su sa pese sa vea. E ta mo lo utu fine. I ale. I su e mai la. Ia ore pese la lea. Whamea le mulimana o mai ia le tama o Gerard. Le Gerard Suna. O le la ala ko le pese lea na lea tōn wa o sawi I. From the late Nganga Savea na mati langona. Yeah, all the love for you from your nana, your mama, Fa'alavilavi, Afamasanga, Poela Ulu from Kahuku in Hawaii, and your sister Yvonne.
umaile masiasi. In this update, Prime Minister Chris Luxon and a good chunk of his cabinet have been singing New Zealand's praises at the Investment Summit in Auckland today. Political editor Jason Walls is there. This is the best country on planet Earth. We are open to the world. We are an undervalued stock. The summit was a rolling mall of ministers, all taking turns to talk up New Zealand in an attempt to woo wealthy investors to spend their cash on government projects. And it appears there has been some early success. Italian-based WeBuild project financial head Widu Cachuera today confirmed a bid to build and run the first 26-kilometre stretch of the Northland Expressway. The Italians are coming back. Geopolitical instability and the budding trade war are likely to lead upcoming talks between New Zealand and the United States. Foreign Minister Winston Peters is heading to the US tonight to meet with the likes of US Secretary of State Marco Rubio. Peters says he's very conscious of staying in his lane. Labour leader Chris Hipkins says it's disgraceful school lunches are reportedly coming from Australia. RNZ is reporting the School Lunch Collective looked across the ditch this week to ensure it had enough meals after food manufacturer Labelle went into liquidation. Hipkins says we had a lunch program supporting local businesses to produce nutritional lunches. Thousands of jobs across the country have been affected by their decision to go for a cut price option. The idea that now they're giving up on New Zealand suppliers altogether and flying them in from Australia is frankly ridiculous. Feelings are raw in the Waikato town of Matamata after a student was fatally struck by a train yesterday. Matamata College released a statement today naming 13-year-old Sari Morton. Matamata Piako Mayor Adrian Wilcox says it'll be a tough few days for the town. The community are really rallying together though and drawing strength from one another and supporting the family through this. That's news. In sport, Crusaders centre Braden Ennor is fending off speculation an offshore move is imminent. The 9-test All Black has been linked with a move to French top 14 side Perpignan. Ennor says while he's off contract, he still has goals he'd like to achieve here. Well, there's always that feeling, for the Crusaders it's a 100 cap thing. Obviously I've had a couple of years out, so that's been pushed back, and obviously that black jersey always demands the best of you, but decisions still to be made. Pandemonium at one of golf's most famous holes in the lead-up to the Players' Championship. JJ Jakovac, the caddy for world number 4 Colin Morikawa, has hit a practice round hole-in-one on the par 3 17th at TPC Sawgrass. That's sport. E le tautua mo oe le siu whongo Samoa, le radio Samoa, su lima iwa tonu wa moe au kilani mo le a tau sa vea. E na ua ngā Gagaifo Faiva o Samoa. Wa i kule la anga le o kuanga la manu toi foi lana. A malo le ngā lue, malo foi le tau watai o le alama le ngā luenga, me se o tau ave ta vale. Ya, e peo na iai le au ave pasi, le au ave loli, au ave kikapila, o le au ave trained, o le au ave courier, taxi. Ya, malo le ngā lue le nei aso. E ale au upa. Ko ki palau vale sisi ka unga ngā meo le upa sani. Patalo wha pito le tina matua o le nei a inga e me se fulu tina o le au whai ngā ruenga nei tina i a lidi a sangala ya talo tina malo le soifumria a mo lo malosi mo fo fifia mo fo le ava no e tua i lunga ia matu lei ia la woka ia mo pe le malosi ia so te tasi. Ia ma le lei tau mawha. Ia ma ta oui le lei le tino. Ia mau le mawhana i so staimi. Ia whapena fo i nau staipea. I le whatununga le fo mai. Fuala au ma tonga fitinga whapena. Watu whamalo ia te uto uma.
O lo whaia le nā Faiva tā ua tele i aso te tas. O le vai o tātou mātua mātutua. Tua āsi le sina o le atanu. Wa umalo lātou taimi sa lātou whaia ele ngā ruenga maosi le tauranga. Ma tausi tātou. So the favor should be returned to look after them the best that we can. E longo fie ia whanau lelei. Maainga lelei. E umi ia holo masoifua o lātou mātua. La sona na fina tu e whaile mātalanoanga fo i male tō fine ia e te vise Ioane o stasi o paanga ma tō tino o lo mawhai o na mātou lua i lewa iaso ma lewa iaso matalanoa i le matanga luenga o lo ngā lua i nei ma le whala putonga o le iuni o te ngata whai ngā luenga mo i la tau e tausia ma whaile ngā luenga whisosoani ma le ngā luenga tautua i o tātou tangata mātua. Wha mau i whalu numera le i lalo. O walu salau, ono tasi tasi, tasi tasi ono. Ono tasi tasi, tasi tasi ono. O le telefoni na nai le ise tongi. Luas fulfai tu la, fitu aso le vai aso. E te maua ile au polo fesa uma o fofo o whawhita uli. E tula i mai tono ainga mō ngase ngase. Ma so se mea mana o mia i so se taimi. Helpline le nā. Ia po le healthline fo le nai te tau i a inga umalaba. O na tofu ma le numera lea. E wha pipi i lumo le pusa aisa. Ia po o whea lava se mea e whaingo fio na tau i ele ve aima mana tua. Ni whaara ve lave wha fo se i e tupu i le levo le po o so se taimi o le aso i le pepe fau ua whanau. O le tamaititi ua mu. Ua tuai ona vili le ambulance. Au tō vili le numera na, e sau umai lava whaatonunga o tuai ngā whisosoani e mawhai o le whaia. A o whaatalitali ia health services ia po i la tau o tangata o mai lawanga leo mai le paramedics. Tangata i o mai i meo ambulance ma mea whapena. E ia le laina na. E te tala noa tu lava o le whaatalitali le tau no mai o la tau o le la vea i o le sosoani ia po ambulance ia po o le tūlanga fui o le tāwale fui mū. Ai ei fō mai. E ei fō i leo whaamatala upu ne ia mālamalama i tātou le ngana. Ai aune ngalo ia te oe. O se mea lofo lava le nānu mera. O walu se lau. Ono tasi ono. 0800 611 116. O le mta upula le na tu matala noa ai ma le tina. Ia po o le tua fina foi a te vise Ioane le asona nafi. O lo whanga solo nei ia solo tite. A tangata whai ngā ruenga o whale o tangata mātua mano whanga o lo tausia ai tangata mātua. Ona o nisi o company ua whai titia ia i tū la whai ngā ruenga. Mō le au whai ngā ruenga lea ma le au fisosoani lea. Le ngata la le whai titia o i tū la whai ngā ruenga. A o whai titia i fhoi. Ma totongi. A le i le vanei o na mai o na sainia le whengainga. O le minimum wage. Ia whapena fhoi le living wage. Ia ma lato employment contracts. Le lau te whape atu ai. I le pa ia maurunga le tātou tunu. E le tātou team le nā ua whanga solo atu. Ia, whapena fhoi ona teita i atu e le tātou tua whine. Ia, po le tumai tai. O le paanga tō tino. O le tātou pola kalame le nā o tangata whainga aluenga le uni. E meisel soifo mā lolo ina. Mō tangata mātutua ua pula la ngoto. Ma tau a fiafi lo lātou soifua. Feso soane i ai. A whapea e mana o mia. Tātou te o e tutu i mga ala. Ma whaia le mea ta o le industrial action. Ia po o le sāwali fo i le file mu ina ia tā ina maila ngona o tangata. Tu si ai li poti e tu ina tu le minsta o le soifua malolo ina. Minsta o disabilities. Ia po o i lātou fo i e maua i mana onga tu mau o le tino. I le to i eise i suinga. Ona so ane la ia le iai. I protest po o lātou industrial actions na picketing i lunga le wala.
talo fai I le whawhitau ri watu lai mai le vaenga. Sa tau leo o ila utalanoa le taimile nei. Asto na ila asau nei. O le ai ia le tātou solo le nā. Kwa kele o meo solo ke e iaru le skonga ila na saungi. O le solo tite a le uni tangata whainga ruenga. Mō tangata mātutua ma tangata o lo lātou whaia le ngā ruenga leo. O le au natu. Ia mana tua la. O le simela leo tu lai mai nei. Nisi o whaafi tāuri. O le whai titi o le au whainga ruenga. E pocket uma e company ia profiti. Ai mo musu e toe whaasala lau nisi a mano whainga ruenga. Ina ia lava le au whainga ruenga. O utu sisila la a whapele lava le au whainga ruenga. Eba aia tangata mātua māsiasi atu. I no whanga. O lo iai tangata mātua. Nā wawa aile iei. Winga e rua aso e le aili sto ina. E le tau sami le sila matua. Le isa mea ai. Le intangata e momori me. E tolu aso e le whata e le sto ina. E vai aso ato le a le mwhai ona whata e le sila matua. Talo Faiva atu o lo tau pa ia mawalunga. Ta mama tua asina sina o le tunu. E leo se mea le lei lea. La foi la le na la yo na matu pele. Le tu lalo ma le fautuanga I le mamalu o le tātou tunu. Tātou tāo fiofi mamau le umaya ma tāo fiofi mai. Le ave e se inatu o nai o tātou mātua mātutua. Ma whaanofo e sea I whale tangata mātua. Awa le mea la le tātou te le vāwa ai atu. E balei lo atu. O sa wanga e whaia. The abuse that goes on within these elderly homes or hospitals or special places and homes for the elderly. Rea ngata o le physical abuse, o le psychological abuse. Ia wai whai I upurenga a meo fō mai matanga tusi mai mare au kuka ma a. Ai mori mau I stoina. Mai silo mātua pa wala tue. E watua la tau vai fo. Le whaksei whasingo mai. Mai pea leo whangaruanga nil tangata le nā. Ale me tāua. Tau na tu ina tu ni lipoti. Tātou ua lango I lātou nei o lo whaia lea ngā ruenga. Wha maule numero le nā, o waru salau, ono tasi, ono. 0800 0800 611 116. Tali mai I lātou, o lo iai I le whala putonga le nā, iso se teimi o le ao mo le pō, fitu waso le vai aso, luas pulwha I tū lau laso. Te ki ua lawas ka mai kiki. Ia pe oso whafose I se mai. A lai vili o le ambulance, a lai vili lis tangata I le numero le nā. Whai mai ele whaatanunga I whai I le tangata le o tau wha le tonu. Ia le nā. O le sol te la le nā, a le vaenga le o le ETU. Stand up and be counted. O le uni e tangata whai ngā ruenga. Mō I lātou e ngā rurua I whale o tangata mātua. Special projects for the elderly homes. O I nā lai le maketi I le astona I nei. Nā la aluele soro ke. O I nā fo I le aso tōna I nei. Le la aluele soro te e fo I isi. O lātou langolango ina. Ia le whaate o fia me, ia po le wha malolo mai o fia me. Ma ia puipuia, ia le ai ati tau o le tangata e o e solo te. Ma ia whaia I lau tau lava fo ia ia ta. Ale me leo te tala noa tuai nei. Awa, o le watu watu, o le fono o Samoa. E le sava vali le fono fofoutua Samoa, le aso lea. Ai e le lango sua atu, ono le whai te tenga. Sisira foi. O le fono o le fofoutua mamalu o Samoa. E leo se mea whapurkiki. O lo onuti mea maasu vai uma iai tangata. Mai pati ese. Le whatutua le atua Samoa. O le HRPP, puipuia I atau o tangata. Tautua, SNDP. Ia maso tangata Samoa lava.
o le taltonunga le nā. O I le vaitele lea o lo mawai le mafutanga ma whea alo whani ai. A whea ina i ala, ia pāti, ma a inga ia whātutu e lea tua Samoa watasi ia ma manisi tangata lango fo i atu le epa ma le HRPP. Ia le mea le nā ale tangata. Ai, i lau ma tau ma le tuua lalo. Ta tia ia lo tātou vevesi le teimile nei. Se i wawai po le ase au wala. E toe whaatonu folau ai, ma whaasa o sao le tau mua o le sa folau o le pale mene ma le tātou watunu. Le tamai tai pale mia ma lana kāpeneta. Tui le epa ma lana fo i vaenga o le HRPP. Sunga lauli ma lana to lua se fulu. O le mele fo o wawai tune i ai. O tae au le fono whale tausanga. A le vaenga o le ainga whatutua i le tu Samoa watas. Ma o tae au foi. E whai ai le tonu. O le ātutuli ma whaatea atoa le isi to oiva lea na o na nofo mai o. Ma manatu lava e toi fo i mai i. Ia ma whapena o na whao ngai lava e la uli. Le whainu mera e to oiva. E lango ai ma malosi ai lei tu e to luas fulu al whatuatua e le tua Samoa. O lona wingala, e loa tae au, watu tuli ma le to sfulu ma to lima lana, e au fi aile tamai tai pari mia ma leisi to lima o minsta. Wha popo e ma le to iwa lea o le a luaku fai kai au la ko solo. O la ma la tilo iai. Lalo le sa ave il whatuatuanga le sunga lauli al mali e toa ma uma la tu seini lima. E toi fo i mai. Awa tasi le scenario na au a watu lumo le tunu. Ana whapea e loto te tele le to oiva lea. Ma tutu la i loa manga i mai i. E a toa i le luas fulma le iwa a le sunga lauli. Wa le ise mea. A fia mea. Wa le ai se fonga mutia. Mase malai. E tu ai. Ma whaalango i ai. O se pati. It would have been done and over with. Wa o I fo i laere la tātou toe vava ai e dola. I le malosi fo i o meo constitution ia po o upu whaavae a le pati ma le pati. O fete na i ai ia upu ia. A le sau pati wa alo to failo fa nga palo to le titi. Yo. E tau le mai o le lei ia vaenga i o le tulafono fa vai. O le fa te aina o le tutuli ia po o le sava vali ese po o le fa ma vai foi o suis fono ia. So watch this space tomorrow at the AGM of the Fast Supporters Group or the Fast Caucus. They will. Nau o whea tune. Mo i ala utala le nā. Tasi ala utau mawhau ma la utau tilo tu e le mea lea. Le mea renga e hoi. Tai au. Ioe, lesi to iwa lea le a watu nei. E whaate a tai au. Whawhenga e loli sa vea. Au te loa lava. E le musumusunga le nganga pa e tilo le tū la fono. Wa tele le vevesi. Ona o le ia le taltonunga o le sunga e lauli. Ua o le ngia le to oiva le nā. Tēnā no wa watu lava o la to rai o le to oiva le nā. Ma le si to lima. O wō ma mai fo i a tau. O wō ma mai fo i a tau. E se fo le mea o te tai ai o la tau fina ngaro ma le la tau wha la inga. O lai manatu a whape mulmulitai i le mea olo i aile pāre mia ma le kāpeneta o le mea malosi le nā. Ai le iloa. E le mawhai. Nea lava e mawhai nai teimi le nei. Ona te itai e le siu i le ulu. Pa o le te itai fo i le minority o le majority o le parliament. Pea no whai atu fo i le tala i le soni nafi. Look. Le mea le nā o le o tupu nei.
atu le pepa lena o tusi ai le whaupunga lea. The electoral bill still in Parliament for people to be able to vote from overseas, outside of Samoa. But now our Parliament continues a stay of proceedings. And now Parliament is dysfunctioned and democracy demolished. Na koe foi kakale, walanga upu nai le ni upu taungo fi upu ia. Upu ia te se lau li mas furu kiru kalama le mamafa. Malona whaawinga ina. I say, have we run out of time? Are we running out of time? Or have we considered this, that Samoa's democracy has become matured? Wa lata mai foi ea le taimi. Wa te tau e na tātou e loa e tauna i eisi suinga e fau e whaia i le malo. A wai leo ngā nā. Le malo si anga wha le tula whono e whata ape e loa le pale me nao si le fia e le tano. Le aise ngā ruenga mi whaiu na toi whaatino le temi le nei ngā o ngā ruenga masani. The usual process and procedures, the everyday life, with CEOs taking over the government. Wala mea nā lau tu. Wata abe e whaululunga o mata ngā ruenga le malo. Parliament has become stationary. Wa se i le tau filima. E le toi loa pe a toa whea se kolama e whaatino ai ni fontanga. A oa ni pili o le a au mai i luma. E toi tala no ina awa o lau. O lau tala leo whai atu temine nei. Ole tua ma i mau o tupe le tunu. Male ma i maunga le teimi. E toi tau wha foe foe. Na tau wha pipi i whaatasi. Seisi whainga i le pale mene o le atunu o le nei. Nea la wei ua i na tātou tala noa, ma wha longo mai i le wha leo i nātu o la ngona o tangata. Kipi, nā le mea ua le whaia i loa wha leile le wha i unga. Nā o tupe alu. Sui o le pale mene uma. Every 2 weeks, o e tala noa i lata i le 4 miliona e alu i tongi. A le se ngadwa ngo whaia. Le se mea o toi whaia. Le toi ei se whono. Le toi ei ni mta upo e tala noa ina. Le toi ei ni pāsia. Oni pili po ole. Tu la whono e au mai tonu. Tau whaofi. Tau teu. Ma pāsia. Na o tu la whono ma pili na le matua. Fe ngau iai, fe ato mai fafu. Tako mai fafu. A talo fatu i lau. E fionga de di fatod wal tātou por Columbia o le taia o fau i Long Beach. Le sunga i atu le epa. Whawhetai sua lio. I ambalou tau au waa fo i marangā ruenga o loo. Whatino pea. Iwa, o loo whatino pea. Lea lala matula utala lea e lea. E le tātou solu te e lea lunei las tonai. O lo utali tonunga. O le mea lea te tau na whai i Samoa. A o tau i o lo te tai. Tamari i mwhare upolu i o lo te tai i le wha moe lea. Te le whai atu se me leanga, po se me le leifoi. A o te leo whai atu fo i e tau fia. Lea i a te tau e whatino ai. Ai te tau na manino au o whala. Te tau na manino o ha au lape wa lai o na savavali. E te tau o na utou, tilo. Nea le au tū. Nea le au watu la le au tū e te tau na ngā i e la utou tāpenanga. A ngā i e so e mai le media na lea, New Zealand. The International Media Association.
Au mai le TV tasi, o I tai, au mai le TV tasi manu o leo iai, avanoa ia. O le TV lua, o le TV tolu, o le tangata Pasifika. O le International World Press. A ngā I lunga o social media te tele nei. Pe a whai o le mea le nā nau o tau mana o iai. Awa, o leo tele I whaalongo po le ala tonu se tala ma se au tū o le mafuanga o le savali lea. A leo o whapena atu. O le whono whautua. Wa umana watu le whautuanga, le whono whautua. Tātou tele savali ona o I tātou o se vaenga whaporokiki. Langa o le tātou o le vai tele o leo ua nuti bea o mai māsu vai iai. Samoa atoa. Ele mwhaifoi lana tātou watu, e sāwa vali. A olo iai tangata o le ainga o le whatuatua I tonu I. Iai fo I ma tangata o le ainga. O le hero pipi la tau te pui pui ai a tau. Iai masui o le tautua. Iai masui o le SNTP. Ele mwhai o le tātou white na iai o tātou langona. O ai la tātou te o tātou te whaasanga tau iai. O ai. E tātou te whaasanga tau. Ia tu le epa. Au le iu na sui tono le whono whautua. Tātou te whaasanga tau ia whime. O le iu na sui tono I whono whautua. Tātou te whaasanga tau ia la uli. O le iei sui. E langolango ina la uli. Mai la to umane I to tu le epa. La uli. Ale mali o toa. Ma le fionga le sa whapito. Me la ut whatuai. Liu lau tautou wham. Organizes. The petition or the protest or the industrial action that you are taking on this Saturday to make sure and clarify what is the target, what is the main theme of marching around town in Mangere Town Centre. Nau nā watu whapena. Awai le mawhai, o na whai le nei mea. Ai nofo, ma mata mai. Ma lango mai whapea, le whafonga ma le au vai o le fionga. E le konsula wau le malo Samoa. Se aso whapea mai. Ka kala mai le whabalabor. Le official konsula ma le au mai le. Tore! O ia ka penga mai se umu. O le swa vai ka e o le sa. La benga ko ke pisa o. Ian. O le si me ta wala. O lo to sila la ele ia. What would be the main focus of this protest? Awa iai foi lona whai te tenga e ni mataupula. The exposure of corruption in terms of geopolitics and politics and its chaos and turmoil in Samoa. E matua expose ai o tātou teitei uma ele ngā o le paramia. Ele ngā o le paramia. Ele ngā o lauri. Ele ngā o tuilepa. A o ifo I e whaasino mai ai ia I tātou. Nisi vaenga tā ua e tau o na tātou no nofo ma mawhau whau iai. The exposure of our beloved Samoa to the outside world and international partners, collateral partners, bilateral partners. O e alo lofa ia Samoa. Atunu. E alo lofa mai ia Samoa. What will this create?
E le o mai tangata na tuli fia me, pe tuli tule, pe tuli lauli, la tuli ia ua mau ai ia whainu mera ia o le tawhatolo. E le o mai e tuli tangata ia. They will not come to solve our problem, our political turmoil and chaos. I leo mai. Na pau leo le mea le a langa i langono te tai o malo ia. Lea sa masadi o na whaipaanga ma leo tunu, ma Samoa. Ma lafo atu iei grants, lafo atu iei sosoani, le ngā tau tupe a o masini, o le vale lei, o whea ngainga e o siosi. Ma leo, you know what? These stupid people, we should never give them money anymore. El talana a perua ia vau. Tunu mafonu. Never to the sina again. No more money for you. Now our partners will cut us off financially with the grants that they use to help our yearly budget. O soari e tātou paketi, ma tātou me whai e le tunu. E o tiltilo atu e le o pū o le mere o whai. E le na o le tō tasis tangata, e whaatūtū iei le matatao, ma ia tau ave a toa, le ma mafa o le tau leanga ina, ma mea o tutupu mai tono o le tātou o tunu. Each and every one of our leaders should be accountable. Don't be quick to be praised. O le vave. Ma whaafete tau au. I ngā ruenga ua whai, ma whaatino, ma stautua ua whai a Samoa. But you are refraining from taking the blame. Le winga tonu wana ta o le upuleo accountability. Ta wao ngā ina oe, tali mai. Ele isi sao o i lato umane. Hei afa le tonu, yei fo i tūlanga le lei o tangata uma. Tai uma i o le atino. The problem is, leo tātou wawa ai atune iai. E ai e mana o ina ia ngā lulu e whatasi ma toi whai le tautua i a Samoa. Tala foi la na le na ngina lava le saunuanga le fionga le whongwhtalai. Na o tu taimi atu. I leo lua i tai au na o maua i le tusi ma o tala no atu o te le whaia se whai unga le mata upu lea o le tusi o mai e whate te ai fia me ma listo ni ma. I le whaia la upale mene le so. E iai isi au wala. E le ngata o le tūla whono ma le whaamisanonga. I am a whai. O na ifo le fui niu le lapalapa. E ma whai, te leo le teime mwhauna whai. O na whai upuna e rua leo tala no so o tuai ma ula aunga tuai. Fe tū na i muri au ma le tō whā ma le whautanga Samoa, ai maisi te itaia. Fia me, au rea ma le tō. Mai, manisi o le kapeneta e vātua le whautuanga le lei il te maitai. Maisi e whai le whautuanga le lei il sunga lauri. Time is the essence of everything that it has created, and now a reflection. What is what is the reflection of this? Watangia mai. Ele ai sisi e loto maulano. E loto maulano atu lesi, ai oso ifo le wha maulungo lesi. O na wha maulano ifo leo lesi, ai oso mai ua se atoa. Le wha vai o mea ua whai i ai fuanga waru mamau. We kept slipping through and through in terms of the essence of time. Ina ia mawhai ai ona toi wha le lei le bālea. Kalango so o fo le ngi beo le vā, ea. Vi a o le vā.
Yala lau papa wa so ta inga. Alala belo tu kalepe kangaka. Burn the bridges. There's already the pictures or the bridges. We're burning bridges. We can't communicate. We can't cross the river. Not even by phone. Ia kakali au te whai atu lau tala lenga lava. Pea lau tala na whai atu. Ese le saolo. Tala lau ta mana o ai I mātou o mātou laiti. E tū mau pea le nāta. Leanga lava le te mai upu. E pu. Lua ma tai tusi e sipelai. Ma le wha leo ina. Ai a o ina ma lepe ma tala lo na wā. Ua ma lepe fo I le whale li. A tō sa mo leisa mea. E o a leo tusi sila. E o lava I le parimene. Ma sofa le wā. Ua tau te tio pe a whai tau te wha longo. Ua usai. A usai o le sai le fo I le nāne atunu. Langa e tau te mori mau, mai lava le amatanga, o nei whinaunga, ma le tau mawhai e whaatū se malo fau, ena ia sui ai le whainga malo, ma le fast food tau sanga na te itai mai e le sunga tulepa. Tau te whaalongolongo tuai le leo le atou se vea, o manu o to tasi, I le vate te ama oi le tonga vau, ta lingo ai, I vanu ma maunga. Ao ma le pō. Oila le le langona le mawhatianga. Tātou te mawhatia whatas. Eo masofa. Ma lepe a le matai tusi na o le lua. Just 2 letters. Easy to pronounce. Way simple to spell. 2 syllables. 2 letters. But the consequences of failing to keep this word. Ina ua tātou le ma whai ona tausi. O kai le matautia. E alau sila iei le tudu. Tātou te lea I loa po a whea e to e tālo isi si whono. Ao leo wa awen mata upu e whia me leo tutu whaatasi matu lepa. Awen mata upu e winga le whonga whtelai. Tālo whai le whionga le whonga whtelai. Ona langona ma manatu ina ia. Awane I sopola na pule le mata upule. Ala iei le pule le whonga whtelai. Under his jurisdiction, should have done the right thing in the first space and the first time. Turi fia mbea malana vaianga o e whai le whainga palota. A o tua ina o e le whaamasinonga. Tasi le na au wala na saunu o i le. Ai le o tonu o le Parliament. Alana me le o tula mai nei. Ua whaatū le lafo. Ina ia. Whai se pālonta. E tuli e se ai le whonga whtelai mai lona na fua. Alan mela o tula mai. Wa ia masatia. Le na fua le whonga whtelai. Ai le o iai se tula whono whaavai. O wha leo mai ai. E ma whai o na whai e se lafo. Wa le whaatūtua ina le toina. Io. Lo mori mau ile vai nga limas ful valu el fa vai o tiute mata fo yoi. O le fionga le fonf tonight. Patalu fatu ile tina ya po le fionga fo totoli. To filau tongia le aunga upu to muli o lo mafuta mai.
e le a ai tele o Perth i Western Australia e Australia i sifu. Fa mai ua afa le tu lais fulma le tasi le tai au ia fa moe anti upu ua faise malu o le tai au ia ma e alo alo le mai lola ia le ma fa mau le pakol your seat belts le tato o ese mai mal palmene awa kaku ke fiwa e pisai. There is no other way. E mawhai ona toi whi se whono si vangana, wa toi tau nuu mai le whionga le tamai tai pare mia mai Peletania. E ona whapena lea ona tātou tilo iai. Lea so, a toa le le iai le luas fulu tau sanga talu ona whawai, le unite whaapitoa mō whatungao, the National Kidney Unit in Samoa. Mai ia tau sanga. O sili atu le ono se lau tangata, ma ua maali liulu to tele. Na ui mai i su enga, ma diagnose, ma lato whaonga ina masini, e vai mai le toto, ina ua wha le tonu ia whatungao. Se ngā wenga le lei sa whatino mai le nawa i teime mai le so o rof so sani i eile malo man matanga wenga le soifu malolo ina. Whapena foi. Isi whalapu putonga tu ma oti. Ma whalapu putonga mai atunu i fafo o e kalesia. Le foi sa ua le baa. Na whaia foi se konseti whapitoa al sunga le whawhenga. Ya Reverend Lale Peteru songo to ina ia fa pe foi le tua le tua fine ya vini Peter male mamalo le fa ele le punia lava malato to nei tai se le tele o se tupe na ave e so ani i moenga e ta o oto ia i lato wa afio lato fatunga o le mela e fai fa wo pea ona fatino nga wenga for so soni ai mafua mai sia mafua mai it is our lifestyles. It's the food that we eat, the things that we drink. Our lifestyles is not adjusted to healthy living, exercise. Totele. Yamal tel tunungalena. Tate nofo mamafo fau alofa. Ya te o uso ma tō whawhine o te māmatina. Awaile mwhau na toe reverse le mea lea. Ai ono le alofa le tua le mwhai ei. Ona umi eile soi fua wā. O le teimi e te harua i le mea lea. E tui ai mawhai le mea lea o le vai mamao le toto. O le teimi fo i le e te iloai. E te le to e fo i o lau whai ngā malanga ale nā. Wa mata atu i nā. O te lewe, whaaloto vai i a te utou langa to telefoi nisi o a inga o te loa lai whai le na ngā ruenga lea. Ta ele fatu, ma alo fatu, so stangata i a te utou uma. You know the outcome and the end result at the end of the day. Mai o te mtualangolango ina. Fuafuanga na malo, a mese fo le minsta, wawai. Ka ori umai o ngai o uso, a ingo o me masen. Lai, a to iei, ele to sfurma le limo ra kapeneta, lai le isi tu o fia me. But the funny thing is, it has never crossed my mind. And I have never had the daunted feeling of hatred for somebody who has made his own mind and his own decision. Pe o te ite se si o uso i wanga i o. E tū mau pēa mātou talanoanga, ma mātou sota inga, ma mātou tala e tali ai.
I ngata le sunga la uli ma lea fo I vaenga lus fu lea, ia va pena fo o ia fia me ma la tau vaenga ma tu tali. We continue to communicate and we continue to advocate and give advice to see if we could solve this problem. Ia ma tu tali e rawa mo. Ia o fatu foia o isi vaenga lea ua papai I tofi minister. A tonu o le fina ngalo fo leo le tua. That history has given rise to changes. Ne tala whasalopito ua tū mātila ai. Nisi fo I swinga mātila tila I le vai. O se wha mrianga fo I monis. Nātu uma I le tofo. Ma le tele o tausanga. I le tofi minister. The prestigious ministerial post. It is amazing. And I congratulate these people, my brothers and sisters, who are on the other side. O tātou lava tas. I le vea I whese se inga I le vāo tātou te tai. E whaalea ngailo tātou vāno nofo. Le vā whaale uso ma le vā whaatua whine a tau te le se e atu I tonu on mauta. Pāle mene ma le kāpeneta. Alea le tala. O a lava whese se inga ma le tūlanga o whasuia inga o tūlafono. Ma le mea fo I o le ao o I le tūlafono ma lona taunu unga pe to e whaatea pe o le alava. Tofo ala tangata la tau I lana whai unga. Kariera o ri o mau uma malanga aia. Nena. Ole tsano. Ina ia mawalunga pea. Lo tau manatu I le tunu. Ia mawalunga pea. Lo tau taltununga. O tau ni whaamrianga mo le tunu. Continue to believe that you are the gifts of God to Samoa. To be able to perform, operate, promise and fulfill every word and promise that was being said along the campaign trail. Keep it, honor it, fulfill it. Yeah. O lau te talo le na. Awa a le whatino. O le mea le nea o iai. Parliament continues to stay proceedings and Parliament is now dysfunction and democracy demolished. Tātou o I le malolonga. Fo I mai, tātou talanoa I le tusi, lea na vevesi ai nei wa sau la upusi ma mai I ata. O le tusi a le pusi, lea wa sau ma mai I ata. O yo I le loia siri, o le komisino leo leo, ua o I le minstao leo leo. Ua o foi I a aola tamaitai palimia. Le ngei kusi ngā are whewa, I solo pusi ma whakangisi rungo au pām whamai. Lau mara kusi, lau mai lea. Seo sauna whamatala tula ia lea. O mea au te iloe le tusi, e le tala whengai. Ai au, si kako whenua I pia, si kako mai le malolonga I ona tātou se atu le vanga muri le nā, ia ai malo le ngā rurue o tō umolo lungo le ala tele le teimi le nei, ia ua manawa ngā ruenga ma ngā ngaifo o tō Faiva alo filima o le aso, malo whaftai le tua I ngā ruenga sa o tō ngā pati ai,
ia pui le tua lungo le ala tele, ia mai se foi, ia o le whatalo loa i o le atunu u le timi pisi o le manava o ngā ruenga. Fai maria lo sa. Tau no umana manuia ta te oe momori oe. Ia ai. Experience passion, power, connection, legacy, and culture like you've never seen. ASB Polyfest, April 2nd to 5th, celebrating 50 years. Omega Cars, lua selau Geopolitics Drive i Manukau. Po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Cars. Umalole keisi le Omega Cars. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o e aso taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua no lua toru fitu lua no lua toru fitu pea fiuane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive Manukau City.
In this update, the Prime Minister says infrastructure will be built faster with the help of overseas capital. Chris Luxon's wrapped up the first day of the government's Infrastructure Investment Summit, which aimed to sell New Zealand's investment opportunities to 100 companies. Luxon says the government's conscious it'll also have to make investments. But he says good infrastructure will make a big difference to New Zealand's regional economies. It's really important that we pull it forward rather than actually waiting for the government eventually to have some cash around. It will be infinitely more expensive, and being able to do it in partnership gets the thing done faster. Widespread uncertainty for developers after a Department of Conservation wildlife permit is deemed unlawful. The High Court in Wellington made the decision over the Transport Agency having permission to inadvertently kill protected wildlife at the Mount Messenger project site. The decision broadly means nothing can be killed unless it has a disease, there's overpopulation or something similar. Simpson Grierson law firm partner Sally McKechnie says some permits may now be invalid. It's a case-by-case basis, so it will depend on the given permit, but we've got clients, we know we've got colleague firms around town who have clients trying to work exactly that out now. Nelson Mayor Nick Smith says a move to in-person voting is the answer to low voter turnout in local elections. Local Government New Zealand says the postal voting system isn't working and wants a change to voting booths. The local government minister says it's not a priority, but Smith says it's the only way to go. We're just simply saying we've got to find an alternative, and that really only leaves you with the tried and true method that we use for our parliamentary elections. Another person's wound up in hospital after ingesting an unknown substance in Wairarapa. Police were called to a Masterton home last night where they found a person in a critical condition. This follows 3 people being found unresponsive at a Tanui property on Saturday after taking a powder they believed was cocaine. Police say all 4 have recovered. That's news. In sport, golfer Ryan Fox is content with his play so far in 2025, heading into his opening round at the Players' Championship in Florida. That's despite the Kiwi having 2 missed cuts and a tied for 63rd finish in his 3 tournaments so far this year. Fox feels his form has been better than what the leaderboard suggests. Phoenix, I played pretty solid, just made nothing on the weekends. And it was kind of the same in Mexico and Palm Beach a couple of weeks ago. Some pretty good ball striking and was pretty slow with the putter and made a couple of silly mistakes and, missed both cuts by 1. Basketballer Steven Adams has been ejected after a scuffle in the Houston Rockets NBA game against the Phoenix Suns. That's sport. Hey, hey! Samoa tula imasisi ia lafua lapalelea. Samoa tula
whaero pita no mafaali sofi ngalo e winga ile lumana I o taulanga mai. E mo mia le pulenga no au kilani lau soswani. Ile whainga wana whai unga tausele ni moati na e ile tausanga o lumana nei. O whatara noanga e winga ile fuwhanga whare tausanga ale pulenga no leo watatala se I au lia le aso lo se futbalu o mati. Mātou te mo mia sofi ngalo whalia e winga I nei fuwhanga mora tātou I tulangi. Mo nisi whamtalanga ile awale whaali sofi ngalo asiasiane ile akhaveyoursay.nz/our plan. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o umanaonga, I o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa o le potumalo lo, laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua 5 o valu se lau, lua 5. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasio no valu whawhitulua. Po le olua tasio no valu whitulua tolu o. Radio Samoa. Taslima e watolu amo.
Ole au fai pese le whakasa Jerusalem mawhau i Amerika Samoa whatalo whatuai. I o tātou ainga o oma e masani o uso matua whawhine. Ia, o lo alala mapapa au i Amerika Samoa. Ia leto e tau whai atu ia mamanua fo i tūle manua. Leto e tau whai atu i mea matau tia o lo tūla i mai Amerika. I le pulenga. Lele a tōse se lau waso. O le pulenga. Saua le tamalo Donald Trumpet. Ina i o tātou tangata wa awhia ai tūle manua, a awhia tuai fwoi ma loto i whale. O Samoa i sifo. O le mata upule na ele International Citizenship Birthrights. Ja, se iei fwoi si stimi tātou toi papa iai, whatalo whatu i nai o tō whawhine. Ia so alo po e aingali i leo tele, talo falava malole so i fomria. Ia whapea fo i ala utua whine a Erolini Josefa. Whapea fo i Fortino, ia maleu so i awai singano, male tātou ta mamatua, le fionga ia masoi e tauli. Josefa, a moe moe ia olo o tō whamahoni. I tau singo le toi ina, ma whai whalea na whala au, i maana tau mawha. Ma vai ainga o le aso. Ma ave whakiki, manu o le, ma na ia le vela le la, ma le mawhana whana o aso a o le i o ofo le teimi, tātou te matua pangati ai i le malulu pe a o mai fo. Watalo whatu fo i lo tua whine, so alo whapale, leu ia masio la tu fo i a ingai Brisbane i Australia, alo le soi fumria, mo bia o tau oma, ne tō wha ia so alo sone lolo vai leu tele, ia ma le tō te lo le au so alo. Atalo wha vitoa i lo tō whine ia so alo wha iu, ia wha pia fo i aloi makuisa, le tamo se eti wha pia fo i Hans, ma le tamo vailuanga mafufau. Alo le ngā lue nei aso, talo fatu fo i si watali i a Harry, ia, maloli Harry. Ngā luenga fo i lo whea ngai mau tau, Tavita Solomona. Alo fatu mai Brisbane, Australia, ia, whapea fo i a vatu ma mea. Alo lava le soi fo manuia, share our program. A tātou tele i ola i le tusi lena saumala o pusi. Wakwanga le la, mi au mai lo mala o pusi e sauala la o pusi. Ma u mai longa unku foi le mfa pe mai le lau pepa vaksale te nga sa we mana nga meso e ve mai e te lo o ia foi le wa anga i o le king le CIA ma le FBI fa ko le la tu se o foi tau stemi ai tatu te le yo le tus tatu te tala noa ina mata upu leo tu la i mai nei i Samoa male mata utia o le ngase o fatunga o maleate le vai tonu la bane o le vai fofo leo le ate male fatunga damage liver and kidneys leo te uu leo limba le vai o le o matua fa mauni o to tele o fa muni ai nai ua le o ai nisi, e ka kui o la koko ma o ai le, e whaile me ta o le dialysis po le vai mamaina o le toto. O mea uma o ngase o mai le tino o le tangata, mafua mai mea ai, mafua mai mi mea ino. Ai, whailo ia te oe le whangatia, le maketi, ua walu tau sanga, te lofa ua siri atu le afe mon tupu tangata lo o anga ipe il nei maketi mua lava le na le maunta o le fionga le saoli i atuala tau wā tau pa utino ma le whaletua i a peka ma le nofo alo ma le aingari sifun ma le tolu Lappington Road i nai o Tara atu le whaftai ma le whamalo tuala lau fionga ia ma le whaletua ma le ainga ele wha vanga ina o le maketi ma le maunta ua sulu whai atu i eile atu do. Ianga le lei ma whamni atu le tō ma maua le soifua. O le tātou se ele i le isi tātou maketi. O le maketi le nā, o fitu fo i tausanga talo na whawai le na maketi.
ona e ei tangata e tō tele nofo I leitu le ne I saute. Sa Auckland, ia ma o le mori maule na, tō tele I lātou o whaamnui I nai, ai sa vai o le ola, awa fo I o tonga fiti le na, o le vai o le ola, o whatu ngao ma le ate, o na lango I nai la ia lea, ma manui ai lo whatu. Ai sa vai na, luas fumba de lua, Templeton Place, I Glendon, Manurewa. O ele tō whina Maria Nive, ia whapea fo I mai tai o Marita Sawanga, te iatu mo le nā o unanga mo le nā tūtua, whai ona suru whai atu ei lea tunu o mawhatino ai. Ia mamaila tō vai. Na se maila ia le tōnunga le mō o le taulanga whatau I mangele, alo I ai le sunga ia whaole tane Silva, Peter Silva, ia whapea fo I le sunga le whawhengainga. Ia Reverend Larry Tupai la bea. Le Tasi Market, I te tonu I nā, ai sau vai. Mana tua voi, o le ngase le o le ngungu, ia mara ngase le o le suka ia whapea foi ma le oe vai male toto. E ala na tupu mena, ona ua wha le tonu, tō tonga sili ona tā ua o le tino le tangata. E whaia le ngā luenga le vai mamai ota. E whetawhea I te tonu o ala toto le tangata. The most crucial and vital organs of the body are the kidneys and the liver. What they do is that they extract all the waste and poisoned products that are delivered through the blood veins of the body. Yeah. E mos whati ta inga la, o le ate ma le whatungao. Nā tū te awe e sea mai mea o ona mai le tino o le tangata o le whetawhea I tono le o ala toto. A le anga la whatungao ma le ate. O nau mai lo la ia le o taota nā. Wa le sau le whe au vai po le pia le tangata tulo fo le whafonga le tunu. E le sau fo I le whe au o le o taota ma mao o le tangata. A ualu waisna mano nofo I mea nei o meo tulilima. Ia, o mea I o vāo o tapu lima, o tapu tuli, ma tapu vai. Ioe. Nau tu sisi leila ia le umatua fula fo I lele mamalo. Nisi wale ma whai au na toe whanga ioi fo I le ia. E o I vai. Mea lale na, e a lai o na ta hua tele, ia le ngā luenga le whatunga o male ate. Na e so longa le leia le aluatu o le mea o le o taota mo le mea o ona, poison and waste products that are delivered through the blood veins do not settle in between the bones. E no folo ina I o taota ia, ma le masima lea. Ia le vaile ia, I le o ia le mea le tangata pe a mo le ngungu. Pe o le tipi ia upona iwi matatui se naifi po se matatafi. E o lava I le savilingi o le fo I le o lo ia lava. Ai papai ia I mea ia ti ngā ma o le ngungu. E matua la ngona le tangata le ti ngai. So se mea papai ai e matua ata pa ia. Ale tāua la o le vai. E aluatu to e dissolve. Ia pe to e faa suavaia ia ota na e pipi I mea la e mafua ele me ta o le ngungu. Tāua tele, vai sau vai. Ana whapea, e oso se ngungu le nguku, ma le au vai. Wale wa wha ngā kupu ngā vai. O vai tātou. O tātou vai wha le nātura, ma tōng fitinga wha le nātura. O mea na ola I lau ele. Matua whale. Ma le to mai wha ana mua o le ata ma mai o tātou to ina ma o le mātua. Sa la tō whia le ngā ruenga lea
Ole me ole fofo Samoa po le tau la sea Samoa. Whai ai malato vai malako me ole longa sa me paru ngi ko inga mangi longa ko. Wha a whi ingu solo i tangat. Ai me se ala matou pe anu fo ya tu tala sua. Ne wala au ama ko mako inga molonga palu sanga vai fo. Ne wala au lomba ko e mai ingu le vai. E test ya mako yo le vai. Pe oki ei pe o ngai se po nau. Mai a elele. Awa whaonga la whanga we pule au la whanga. O whanga o me la langi o whanga. A o ngā. Ere o ngā i kamaki e se ore. Ore ngu. Ia suanga le wātele a e se le tāua. Indigenous knowledge. O le ata mai ma le to mai ma ngā wha na mua. To i ina mātutua. Iau tō se sila fo i ai. I le to mai ma le anga wha na mua le nā. Dhe te wai lia tātou mesina. Lo te wai lilo mesina Samoa. E amata mai i tala tuu le tunu, se i o mai i le to mai whailaunga, whawhale upolu. O le ngangana o lo teu mau, ma ta ui ai ia mea uma. Vai aso le nei, peo nau whai atu. O lo whanga solo ele por kalamele o ngai Samoa. O lona autu. Ia ola, malama lama, i le anga nuu, ma le tū ma le anga, ma launga ngana. Aisa wai, o ola i le whale o lomu buli o tātou, o lo i nā i le Grand Market, i le tu langi Sifo, West Auckland, New Meratasi Triangle Road, nā i Massey, nā ro e le tifoi whale o loa te le nā mawal tātou vai mele vai avoka tāua te le mo le prostate cancer, le tū pāo tane. Ia o te mifo i o tā longa, o le kirikiti, pe tau o ise polo fo i le tū tino sā o le tamaloa au tau le a ile nawa i tau. Ia na fūla i ala i ale. Na fūla i ala i le avatu le whaafonga mai le atunu. Ua malo pe se maa. Ia ma fia i lola i lea. O le ngase le na. Ia le ngate na o tā longa. Na vea i se tā longa. Ia pe inga ki foi maa ai le finge. Kalake e le finge. Fula sia kako a mio am. Ia fe wa ia la ia le au me le finge wa. Tu le fiu la vale. Ia nga au fe o fula sia kako a mio. A ngā le vai. E hoi te ngata manatu. O lai whalonga mai o tātou wai ngai. Ia tunu ui whafo ai me se fo i Australia o lo watu i eile vai. Ia whapea fo i America, Alaska, Canada. O se o tūsi sila i eile. I whamurianga le tua. Nā tūro mea. Ia tūsi sila fo la i ei. I ola o tangata, ma so i fua tangata na whaia mene au tupunga mai. O le umi o ola o tangata. To ina matua le sa, o le utama matua sa, whaatino ina fo le, vai nei ma fōma le tele o me. Ma liu ile, se lau ma le ono tau sanga le soifua. Ia, lai loa uma e tangata. O le tu malo vai mongo wa pena fo. O le tu malo o nganga i fo mongo. Le tu malo a sau, a ingo le to ina. Sa mongo sa fotu ma sau mo. Ma palauli ma i sa tu paitea. Ia le nā, ma le atu whale alili. Ai sau vai, mna o te luaka kalangoa ma, tā whasoa ma, o mori atu se vai i a te oe. O vai nei o umana whaablia ina. Ma whaapa ia ina fōi. O le tele o whala au ngai kou ke ingo ai, ma kā kou kau whai ingo mai. Tātu matua kā ke ingo ma le pōngi sā. Inu ma le pōngi sā. Tātou te lei lopo a ngei mea, o paru kongo ngei mea, o a mai kā koe ngoi. Tātou te inu le whatua tua i le tua. Ma le tātou le malama lama pōngi sā, po a ngei mea o whai kongo mengi.
Ale vai le na turo le lofa le tua I meo la au, lau la au, lo iei fo I lunga I nā. Ia meo lo whaatino le vai, le ingumanga o le vai, ma ngase e ao ngā iei le vai. O leu soe a Paulo Whanariko, ao soi fo manuia. Tau o tele, o e whaile ia tau, sa vali ai. Ai tau na o wha manatu ia te utou. Ia utou maram lamba le aunga. Ia e male wha moe. O ai le tau te mana na o e o mai e whaile. Ma fofo le wha rawe lawe o Samoa. I re ma whai e atunu I whafu. O anga I le media. Whaasala lau le media. Ta ua fo le nao le media. E loa ai e te ngata. Lau tele o Samoa le ngata I nei. E whapena fo I atunu o le lalulangi. Ma Samoa lo tapu I mai Samoa. O ai ni ta I le lei e te tau o na toe. Furisia I ai. Le whautanga Samoa. Pe a o na toe tu lai mai. Ma solonga le lei bea. A o le I o le si whainga panota. Ia lau mono o wātua fo I le aswana nafi. Breaking news on Saturday. Le tusi alo I o tui nātu nei. A tonu fo I eisa o kopi se teimi o lewa yasu. Nā watuila ia lea ma lau o tui ngō ta ngata e to sfuma le to wha. Nanga le sos lea na o mai ai. Le ole matua I wha tua ina. Ma ua sila fia fo I e tule epa. O lea ua uma. O na tofi le au ili tunga mau. Ma ua tāpena pena ina ia tu inatu le avanoi le to ina e whai ai e tu le e pasana wha māwaenga aloa ia I se tu langa le lei. Ia Ai sa wai, o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu, o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. Mera whana nai mwhewla wha ngā mai o tui Australia, ma Amerika, ia ma so se no whanga lava, so se tafa o New Zealand. Whatalo wha pitoa, le sunga to ina, ia fui awa, ma le whaletua, ia po le fionga fo ia Tuyoti I nā ere pita nuku o mangele a me moe sa manui o Faiva I le nei fo iaso ia whapea fo I tūte ma Faiva alo filima e mas ni ai iaso te tas ona o mai leo la tele noa ina mata upu lea wa lewa lava na feta ua ina I tangata sili mai ia tau o maua e li sau kopi o lau kusi le whātou te pole. E ai lava le tai au. O le a whape nā o nā. Nā o mai le tusi. Mai, o umo na o lauina le tusi. Mā o te le mana o fo I e lau. Whalau I tele I lunga. O le tautua le radio Samoa ta wala tu ngā Gagaifo Faiva. Ai mai se fo I o le tātou tano awa I le astronai. O le tusi o le o whaatua tusi a ngā I le ofisa o le loia sili. Attorney General's office, floor 6, the Tate building I Songi, I Apia, Samoa. Mai na tu inatu le tusi le nei le aso tolu o mati. Ma tau nuu I le ofisa o le loia sili. I le aso tolu o mati. O le autu o le tusi. O le autu o le tusi. Na tusia e stangata. O le ta ua le ingo le tangata. A olo o fai tio I le ai o se ingoa o lo seini ai le tangata e ona le tusi. La lale na, o te le fia whaita winai, na ona o tau mawhai e vali atu nei vaenga la iti o le mafua anga o le tusi. Awa ana whape o malo I o le whainga o le tusi nei. O leo lo whape tani o le
le whaupuina le tusi. Se manu e alu whapea. Ai, Savea, Lei Ataua, Al Harrington Lavea, off taule tuatusi, ma le mea uta nofuai. Ona luatu ila i leo lisi vaenga. In my capacity, ile avea ai o au, e tauna taulonga luenga po oi. O la lau fe au e whai fua le tusi. Malou so tanga nga i le mafua anga o lou fia whailo o se mata upu whapene i le whangatia. O ai e a ngai i ai le tusi. Ia le lau whaamandinoa o i le ofisa loia. O loia siri le na o le loia siri la o lo a ngai i ai ia le tusi lea. A lau o vatua le mata upu. E winga. E te tauna i eis tangata na te na seini matusi al tusi nei. Ai ole au tūle tusi. Mare mata upu. Au tūle tusi. Olo au mai ai whapea. E iai ia le tali tanunga. E le tali tanunga. O le tangata lea na tusi al tusi. O lo ia ia ni wha maunga. E wha mao ni ai le wha lawe. E winga i se tasi o te maitai. Fo mai. Professor Tustala. Ia na umaile ina o lo fi fai tau le tusi. E le au whano longo o lo wha la mai kalinga o lo wari. Ia ma wha. Ma kua wha la popoa mai ia le. Ia la ko makapengi mori wida voren. A lau o watua ia nai vaenga na. Ona manu le tula fono. A whai o ta oto se vaenga le ta upu le tula fono. Ma se si foi wha msinonga. O mua mai. Walanga o leo te wawai atu nei. There's nothing that has been filed yet as a lawsuit. Ati e riva pina. Eisi tai au. Manisi asu. Aura mea si whaftai e lau pusi. Thank you, pussycat. For bringing this letter to my attention. And now it's in my possession. So we'll leave it there. Nothing further for more le au fai tala mo le au via ati e whapena. Tonu e se tai au o le matau po le whamsino. Ia, ona whaato whaalongo fo ila ia lea. Ua ia se tau whinga. Whale wau tonu lava i matau whapene e tauna ia se suppression order. Now, suppression order is an order by the court. Ina ia mawhai na malu pui ama malu tia ai ni whamtalanga whapenei. Awa, onisi teimi. Tātou te le mai lo, ia wau tō se sila, ia lesi si o sei nil tusi lea. Ia, e le aifo i la se credibility. Tai pe o le tusi le whaatonu. Leva tau sanga o vea o whaatonu o newspaper. Ia, o le tāu o le na. Le maan malama, o le ngol tangata. O lana, o mata upu e mwhaiona, sota ia tu i lea tangata. Matoi tala noa e winga le mata upu lea. E ia te au fōi le whaai te tenga, ma lau fōi wha au tanga. O iai le pule. E publish ai pe whaasalawina whalawa i tele. Pe lo mia, pe le lo mia. Pe au te tango fōi e edit, pe toi sui ni upu i ai tonu o se tusi as tangata. Yeah. At the meantime, tātou te alo ese mamau. Mai i tua inga lea tāua nei o meo allegations or speculations.
So allegedly, I think we're safe not to read any more articles or any sentences from this letter, because the credibility in terms of having somebody to sign in this letter means something, and then it is appropriate that the letter was authorized and written by the person that has the name on the letter. Yeah. Wa wha'awau pea ona pē whasolo ato le paua I tono le taulanga ma le talawhatai o pia. O ie tua ie nei mea. Au whainga aluenga, po ole mwhainga malosa ie mua. Ia, tātou talo ina ia vave ia I se tali mai le fionga. I le minsta o ngā aluenga te tele ale malo e au fiai ia le matanga aluenga le nei o le pulenga whaele tise, malosi whaele tise I whapena foi. Le pulenga o le suavai, o au wala te tele, o wafu whapea fo ia mamalai valele. I le fionga ia olo. A fōwhiti wā ai. Ua whaawau pea, ona le iai se fono, o le pāle mene, ma le fono usu o le atu. Mea nā o le te vatu, ia o tātou iloa. E le ia se fono whai. E le fusa mea le angele o tala pēr whai atu. A o lai to tongi uma, whai pule I vai aso to tongi. Is it fair? Is it fair? Is that fair justice to every other Samoan? Maisi o tātou te ngata olo alala ma papa au I le atunu. Olo no nofo ma mata mata ma tilo atu I nei mea o whatina. A o lea lava. E to tongi ai le eise fono. E ei ni whai pule, mani sui o le mauta e whapea mai. Ia, o te ofo I nātu e whatatia ese lo te tongi e tauna whaalu. I mea o lo whai e le wharimai. Tonga whitinga. Banisi mea whapena. A ea. Re ai masise e lo whai. No one. Vaenga lona lima sfumare valu o le whaavae o lo ta uai le ai o stula fono e ono moli ai le fonga fitalai matuli ese o ia mai le nufo ma wha malolo mai le nufo ma whaia I ai se whai unga po o se lafo e whatu ua le whatu o tua ina le whongwhtalai. Umai ngāsi ngā mio e tauna whaisi se tūlafono. Se tūlafono whatonu tonu. E whai mata I ala e teu wai ia le vaenga leo le whawai. Ia e panga, e le mau se lua vai tolu o lona uinga. E tū mau lava la le whinaunga le whongwhtalai. E le minoi I lona no fo, le sunga le pari. E le minoi esa ma lona no fo. E wha ua pēr. Le vaenga matautia lea ua tula minei. O matua au fo lava le minsta o le matanga aruenga o a onga. A me se a onga la iti a ta maiti a onga whate tai ma onga elementary se I o lava I intermediate. Le paketi na whaatu e le malo ma tu ese ma whaanganga. Ina ia ma whai o na whaatawina ai ma tā pena mea ai a ta maiti a onga I New Zealand nei. E matuale loa pena whaafewhea na maua mai se kon kalate mai Australia.
How did that ever happen? A budget allocation put aside for a contractor to have that piece of money to produce and deliver food and lunches for intermediate, elementary, and early childhood schools in New Zealand disappeared, and the contract won by an Australian company. 12-4. Te piwhi o le tātou mele na tupu mai o I Samoa le teimi o le chauka. Nai vevesi solo le autu stala ma le au whaasa le lau. A o lewa na alu ese mai le miliona mon tupu tāla is a company mai fafo e alu atu e kawa atoa. Whaia ma whaasa le launga I le teimi o le fontanga o taupulenga a Peletania. Ka whewhe a ea. Kai makau kia fo ngei mea. Whaftai atu leo tu stusi. Whemai ia oile tangata lea e whamela na whautuanga. Whamar mole sa vea. Whautua atu I tangata mātutua o lea tunu. Whamama le sau I lunga o lato live ma upenga te whailangi. Lulu pou. Pinangaro malie le tātou nu. A le tātou wainga whatutua I le tua Samoa watas. Asto nei, e leo le asa, leo sui me le tātou whono le asto nai. Tau le iwa I le itu la, I le tai au. O le asto nai asau nei. A mata le tātou le stala I nai le oats, numero 5 Our Street. Ia po Our Road fo I le wamasani I tātou I le Oats Club. Ia po le Otahuhu Rugby Football Club. Oi nā, le a poto ai moli I futiafu e tas. Ma o whanga poto I le a inga whatutua I le atua Samoa o tas. Le laulau wa whono, komiti o tāpenanga, e pei ona iai le tātou le stala sa whatino le isi vai aso atu le amatanga o Februari. O leo la tātou toi whalea I mauru whao I Samoa. Whai le tātou tala, whai malau le stala, sau malau fast full tala. Luas fulu tala e te uru whale ai, ma e le stala ai o le suius whono, a le whatutua I le tua Samoa o tasi I tutonu o Aukilani nei. Ma le luas fulu tala e te le stala ai I Samoa, e whai ai malau IT. So please, ladies and gentlemen, our meeting for our family fast supporters group in Auckland will begin at 9 o'clock this coming Saturday, 9 o'clock a.m. in the morning. Your registration, if you haven't been registered for Samoa and for New Zealand, bring $40. $20 to register for the fast supporters group here in Auckland, and $20 to register for the Samoan fast supporters group. Mo malau ID ea. Ia na mai atuaile au nanga male tutu ne nei aso a moe ia sa mal maunu le tapuinga ia me se foi sa family ina lau fa fonga inisio mata upu sa tatu talandoina ia ma fa so fo iai le anu falo le tusi le na tonu mai mala pusi le atatia I fa pena se iai se si tai au ai au ngalo ia te oi lau vai le ola mo fanga o mo fa sino atu ia po le vala au mai foi ia le atau se vea ele o lua tasi lua iva fa fitu iva lua fitu patalo fatu si o tama ia tau pa u frost ia male ai ngali I mangele haftai le tua o whanungulungu atu
Ia, ua toe whafusia fo I lo malosi. Ia, steimio lea so te ao, wanga I te fo I tātou te wheiloi. Talo whatu leo so alanga aia. Taupa u whetu lele, ia, masiana mana mea ia Juliana. A me se fo I o tau o lo wanga I atu. Ia, tāpua I na I le maunta o le whionga le saoli I atuala taupa u tino. Ia, whapea fo I le whaletua ma le ai ngali. Ana tātou ua e tāle papes. Whamanu I atu ai I a te oe. Ia ma whaama tō whātu ai foi. Ai mausa le pui pui o I lātou uma I lungo le ana tele. Ina ua manama ngā luenga ele ne aso. Ia, maria mai ali I Samoa, tātou wheiloa I e tāwalunga. Le ngā Gagaifo Faiva o Samoa I le aso a tai ao. E le taimi masani le tāo le tu la e wha. Ia, mo le temi nei, wha mangalo fo I se leo le ouna, le mea tā ua, tātou fia matali e, ma whātuatua I le tua, o a whainga tāo lo whea ngaima I tātou le nei vai tāu. Au te tāu watu ia te oe, I le whaingofi, I lo o mawhau whau. E mawhatia, ai, au te ata, ma au whamoe moe le tua. Tātou whai mea fifia. Kako whai mea karikari e, kūru whai mea ika. Ai ngā, ia. E te le mawai le sao, ma le mawai lo fi le mu, ma mawai seisi la ngona le lei. Ngā ore ki a polo a seisi ki ai konga ngā le vāranga. Ai moltem nei, a le tasi a le pese sa vea. Ua tuta le vaa, a le tamba le ainga le tai, o le aharu. Saifua, lo fatele mo oe. O te mana tuaina, le tama saninga, na osi ata matala, e pei lava e le ngata, ai whaatauwa lo manatu I le ana o whaatofa mai ngalu o le wasa pe ana whai o saumiti tale toi fiala I lo te musu e ala ai ua na o ita wa lo